Načelnik štaba američkog vojnog vazduhoplovstva Charles Brown, mlađi, objasnio je zbog čega su dva stealth bombardera B-1B preletela Korejsko poluostrvo. Prema njegovim rečima, američka demonstracija sile nad Korejskim poluostrvom kada su dva stealth bombardera preletela poluostrvo prvi put od 2017. godine, bila je samo deo velike zajedničke vežbe, čiji je cilj da se osigura da Sjedinjene Države imaju spremne snage u regionu. Sve je to bio deo vežbe Vigilant Storm, rekao je general za Glas Amerike. Ovo je još jedna vežba koju smo sproveli i koju ćemo nastaviti da sprovodimo kako bismo obezbedili tu spremnost. Imamo čelični savez sa Južnom Korejom i sve je to samo deo vežbe i naše kontinuirane obuke, dodaje on. Oko 240 aviona učestvovalo je u prošlonedeljnoj zajedničkoj američko-južnokorejskoj vežbi na poluostrvu Vigilant Storm, zajedno sa hiljadama američkih i južnokorejskih vojnika.